fa talo fa le fa fonga la tunu male mai mo mai ida ne vai ngal tu radio sa mo ole avano fa auro wa mo fa ona maua male afia ngal konsulo al tanto malo sa moi ni sa nei ne fia fa toi fa talo fa ro pena pongi te no le o po malaele si le fio le tunu ile tu le mai tanto fa nga malo fo ya wa pena fo I ona ye male filifilinga ya ole a fa tili fo mo le ya ma pena fo ona fa mata filan tu tua ko ke kia su fa tu sanga mo ile no se itatel no titilo ngai la mata ina mayolo na so fo tu tua or consulo tatu malo ya a fo ya nga el fo lo ya mole lo manai nga fionga fa toi fa tele mo le no ala we de samo ya malo le se fo mo ni Aptai te vai atalo fatu le sunga ni pasa lau ia po lo sunga ho ile dia wow ya me se fo ile po ile silasi ole tatu tunu I ona tulanga fa du pilpeina su le fainga luenga tofi le tua so se fata fai kaulanga fainga luenga ngalu lue ya me se fo ia au fainga luenga malolo sunga to ina fionga sea ia male pa ia male mamalu le tatu tunu pa ia te pau mainga me se fo ia le fa le upolunga ia tu mo pule ia le tua tausi me se fo isa wa mang ia male lo walom fa na le tatu tunu o le no mana i Samoa New Zealand nei a lo se fua male langi ma le su te vai alo tatu tau fai fa malo fa tai fo mole avano mole radio Samoa ta amata mai wa le te ma wole la ato su fa tu sanga o taluona filfilia la o fionga fa toi tul foia wale tofi consulo al malo Samoa to New Zealand nei sa ia ise moi mitinga ia ante oe po se no te inga lo so fua ete umiaile tofi tono le tino pe o e usta ila le filfilinga al malo le te after te vai o tele I le kofia we ve mo consulo tanto malo sa o malue le office suetusi te stusi tanto malo ia fa pena fo isa ave ma polisili nga ile company ba avo le ole Samoa Shipping Services te mile sa fa ye ona awinatu ia tatu sei la fo ia ile a onge tolo ke ko nga le mo ia ngo I ba I faf ia fa so so mai le ole ka ku pe onga ia nga ile ofiso tusi ia pe o ingala nga lau ki nga lua nga ke ua bakule ka ko finga le ua ale yo ile palmia ho ile na vai temi po ke fia on ile ko finga le consul tanto malo ni silangei ia sa kalia mal fia e ulava o ke le lo po anga luenga ya fia e was kai mi mole o sa o foi le mo ko finga ia mo ngalu ngai fafo pa wal me sa o longa sa ka o mafanga o ngai porque misa o ia ile ofiso e kusi sa ma fainga mako mai foi le fafo I ofisa I fafo malo I fafo pe ofisa yo consula pe ofiso high commission ma pasa fa sa fa langa ma ko mai su kusi pe yo ingala le ka u singa singa mala ma anga fo I nga lu nga fa kingo ye pisa no nga volale lo kile ka u avele le kiukile inga u wala winga takto malo fa fo mele tunu le matala no I le office fole mangele se fa so no fa toi I lo to mai su fa te usanga taluai fesa I office le tani o ka mai ya fe poali le lua fe maleiva kai minga ele office kai road
pe puali lua maliva masinga nga so ia maki a makaloa o nga whakarakarangoa ua e ile whingalo malo ngā vai kai mi o kakau o nga si kia su ese se vaenga i nei au kilangi sauke si kia mai ia le kako ofisa o le kongsula o nga ua ko kia leo le kako kungu le ua malalampa pa au i au kilangi sauke ia o le kai foi ke road wa fai si va pia pio le ka paka ma kulang wa penga u fainga nga fengo fie ele pa ia mana malo ka ko foi le e wa kuin maka upu nga le ofisa pe o nga la ma singala nga maki o ko ma lo wa maka longa whakarakarangoa ia kulang si sailingo se ngofuanga mo ka ko se ofisa fou ia mar kai milar nga o le iai makauri o kai minga ese le council na Manukau ese le council au Kilangi ia sa pela al council na Manukau le sa makalonga mako soka ima whakarakarangoa se kulanga foi le se whangua foi le ia ele ngaka i ngei whangua le council au whangua voi le kāle whiangai ma le ia o ngā whaasolo ala ia ke lea whangua ngā mako asia ngā vai kaime. A pe kai rangi la o inge i le whangua le i le Mankri Town Centre. Sa pe ngā o ngā kuumai e lea wangua e le Manukau City Council ngā vai kaime e mawhai o ngā kilo iai pe kārawhia ngai mole. Maka uri ol whangua ngā vai kaimi ol whangua ele se whangua foi le ol whangua le reserve le reserve le saunga le mele le whangua le sai ele se mea sai ele kaimi ngā le paka mea sai ele kaimi ngā ia pe ngā maka e lola ia ngā ngā solo mai ia whakarakarangoanga umi ia ngā ngā solo mai whakarakarangoanga le ngā le whakakai foi ngā vai kaimi i le pulengu usa ia ngā vai kaimi le sunga ia Leon Brown le sa pulengu i Manukau ngā vai kaimi ia pe ngā fo ia al kami fo ngā la i le council Manukau ia au piku ia sua si William Sion ngā vai kaimi ia pe ngā fo malangolango si le sunga ia Alf Filipainga sa i fo i council ia pe ngā walo luar whakarakarangoanga ia o maalilia mai lo ia le council Manukau e whaakau le whangua le whaua. A si onga whawela uma le maalilia ngā hoi le la wha ngā solo ia ai ku whaakasi loa ia ke makau rio le lewa form le super city ia o ngā rong koe fo i uma ai kua ia le koe amakanga mai vo le leo le whakarakaronga ma le super city fo le ia ngai uala ia pe o le luafe se fulu kasi ngā o le luafe se fulu ngā lea ngā whai el pālo kon super city lea makai ia luafe se fulu kasi loa ia mauolo lea vangoa e whaakau ele whangua lea mo le ia wha ngā solo mala ia se o inga fausia amaka fausia ngā whai le eli fa vai voile mole me masagi voile le mole makunu mangule ya ngwale lua fes fulim na makamai lo le mangano fa toia stay on ta o mai le faila le otu ma au nga fo mo tanto sa mo community tono akilani mani sele nei o lo te ma won ile tainment of yellow fio ngano to malanga me show for to ma na ya foi se itali le fo no ngol malo tau abel to fi consula o lo te ma won ile tainment na a fe foi you show to ai nga foi le o de lopo se me fangtale ante o foi le ona na to mai o se ai nga tasi e au na mole to no ya ai ele lo ta to fi ngano le to se i sa no le tu langa pe na ve o se me pona i ai lo se fo to tu pe ia whawhikai te mai, ia e sao. Ngā mako malanga mai ma ko ainga, ia ma le mawhanga u kengi ko kōru.
Ia pika iangi o yungi ai le luafe ma le iwa kausanga muamuanga ia nga mala wa ile ku ile tinga o lai ia mo ia ua ele ilevanga e ke ua mo kusia ma fuka ko ia le fuka ka wa makanga lu ia le ngonga ale nga fa Afrika i male nga fa nga ki vo yo ngole o le kele o le lango mai ia le nga kai ainga ia me se fo ia e wo mai ma sangi fo nga vai kai ia penga vo male po ia male ma ka ko sa fa penga o nga fa malo si au mai fo le ko venga nga le ia pe wa fo le ia wa o kalonga le lo kele vo le mal le e kau avel nga lu e uia fo le wo ia e fai wa fo le ia po fai pe wa makanga nga ulo mai ia ko kele fo le o kausu ko lu kausu la o mingo fo kasi alo pa tai ka ko fo ila va ngale na sa no ye ta pe nga ye mo le a fa do sa mo a pe na ye nei wai mangele o le alo sirfia o se no fanga de leile na balena sa no na tele no fanga sa ti lo nga ye fo le pa o filiale no fanga le mangele o la e se ma fanga ta wona pe yo le kilo ye nga vai kai mi wa sa o le i fa ka inga ma fa mau le fa ka ngol fangua sa masanginga malanga mai le fionga palmia ya mai fa mai ya si sila yai vo imale e fa penga vo imale fionga le aul malo nga vai kai mi le fionga ku ya ku sa maku malanga mai vo I mai mo vo yai ma le fa singo le u fo mo le e sa yo nga ma fia vo le kulanga I mangele ia e pe o nga kongule o ka ko o sambo I o kilangi soki pe ya vo yo I pe ia e o mai ia le vai manukau vai I motara mo tahu ia e laka fo I moto ia wale fai malanga mai o ko mai o le sifo o le west ia pe o kulanga nga fo le o nga le la o nga le o nga fingalo malo e sidi lo le mai o office fa ku I mangele ia male sine la kalaka I fo le o nga kaulang fa kau ma nga umanga ia nga le sa nga la I lo nga fa ku ka ko office I sa ini fita o le tamo fainga ina ia fa tulta to fa sa mo nei mangel sa ini me sa fa fita uli i the process ato pe sa fengo fiane I makauri fo I o inga fa ku singa lu fa ke di fa pe se e fa sala lau fo le pe ingi si ke pe ingi objections fo le e mo fa ku ia sa yai fo ma nga isi vai nga hoile o nga yuso maori hoile fo le sa ai pe ka ia nga lua wale fa ka nga ma ia nga iwa nga fo ia ma be se la ko ke hoile ia fa wa lo male malanga la sul fia fa to ia e te sila nga luenga is one of the highlights o lo so fu to al consulo sa mo fo le is full fat sanga na e tu maile tau avele consulo sa mo New Zealand sa o le te vai pe a fo I nga o ka o le ke le fo I fa ma vai nga sa fa male ka ko ya e lua me ia sa o ka o e manga ku e pe lo ko ni sfufa ka usanga le nga lua ni mo o le lango al ka ko ku ma e ule
le lango ma le whaaloalo, le whaeaea ka kōku. Ia ma longa lua. Ia o ngā luenga. O ngā luenga lea. E pei o i ngā luenga lea pei se lele ka ke. Mā ho uro i ngā au ia e mika e ka kōku ngā luenga. O ke ngonga po ia ia o ke mika ngā luenga mau ke kōku i whapenga po i ka kōku o ngā. O le ua makanga nga pe kau whaasea mai si mokulaji fo i el Pasifika fo i lele ko le ale me o le bako ese whangua fo i lele o le kauso si i whai fo i se la kou ngi la kou ofisa me wapenga ia o le mele ia mai e fuanga whakau whangua vei o le kulanga ngā iei o le mea fo i ngā ia kailo i ke ua wapepo ai okay o la ngā runga kere ngā whai o le whainga o le whangua ma le kako i mana. Se teimi ona o tala noa lea wale wai sau noa le lesi maanga sa tau la tuale si fisiri fo lele la sa kawa hako o le ngā runga whantoi i lau si fi whabu mo. O le kau e kusa e sifurkasi milionga New Zealand. O le kau hako o le ngā runga. Okay, o le nau tau sila tu ni lau e sau noa i le va ia male tau sia fo le ole fale e te le na ngona lo talinga le musmusu tanga te fo le ke lo kai me ke wainga era le fale le fo le ka va ia male tau sia ole fale fo le te fai sem so nga po ole amisia fo le va ia ole fale male tau singa pe ona e lo te miato ia ka kongo po ai la kula mai a kung fo i o la ka fai a fa pele mai o la ko veinga le va inga fo le pe o sa ia ka o la nga vai po i se sia nga va fo le sau e vai nga e ka ua le vai fa le le nga ka fo le o fa nga ingo le fale ia va penga po ia le loko ama pula nga penga ia kele le ya so ia pisi me vole le ka ke fie lo ka lo ku za pola le volpo ka ke sa vole le vai va le po ka o ma le ma ka penga le na sa no stay mo vai se tasio vai ngan fa marasi au ia te oilo tu la ele consula o support a community o inisi o e tau mantu amen ko kele na tunu folele sa e te taua na ye ni se tangata folele ku is a right hand man o se ngaka e ka makau ye lo sila ma support e fa marasi au ia te oilo te mia tona au nei mona tunu vai ka kele o pa pe yese se ko kasi pos ko lua e ko kele ole lua fe maleiva ya se tema le nga so le tsunami sam yes mai ole ya o ke minga a le fo ele vango ko manye ya ke ua a makaloa o ngā whaanga i i se kūlanga fo i lele wā ne sosoangia ku morka ko kungu i le tsunami. Ia peila o i ngā a makailoa o ngā whaaku le komiti ngā ua kule pa ia malu ka ko kungu e fo i kamari fo i ma paila unga ma ngai whalpo ma kausi fo i ngā wai kaimi. Ua aku kalanga aku ia kia o ele pe mfaingo usau o ke kai fongo le komiti bole waia fufuanga o mamole sosongi aku pe ila o nga komiti nga tsunami pe o nga le nga maka mai ai o nga o maua mafukanga ngisi o kai o ka ko nga vai kai e o salango pela nga ka oye swaf le la ka ngo ku le sunga ya la audi Michael Jones sa i ma komiti ya ole
ia ua whailangi le fōlaunga fō e se kasi o ka maari ia kuinga mala wainga kuinga mala ia o le fionga ia ko le pai lui kaukolo ia masi ka mai ka i whamasingo le wainga i o aida malosi o le singa waenga sa iai i o le si mai ka i lo ia le o ali mua Sandra alo fivae ia o le kalenga ia whaalongo Rosie Fitzpatrick. O ngai nga sivaenga fo le nga suafanga o le uka o ka ai ko kele ali sivaenga sa el komiti. Pe ila nga le nga mawai mai ele mafukanga ma le pa ia mal ka ko ia mal lango fo le lango sua le sa lango ko ile fionga miska nga vai ka mi pesca lo tuing sam lo tuing ia mele fionga fo ia sua misio kami nga lai e fai pule fo pe ila nga le nga ia male sunga fa fia nga sai foi fa fia nga el komiti le sunga ya Lucky Slate o pasta tabal ngai ko inga sa mako nga dua fa kasi mai ia male sunga ya sunga fo ya sola mosa le foi sa makunga pela ole ngale nga maka mai ai loa so se beala kupu fo le o makalo nga mau le soka inga le mal community male pa ia bal maluka ku ele nga kai e kalesia ia la kusunga va fe nga o fala pokonga fo le ese ia male lokele ka ku pe ngale nga mau ai loa le wa makalonga nga wa uma kule tsunami nga ia so mai mal le fa vo le o e veni lo fa fulua le vo isa ka ko nga lu e ma pasta lui ko fasio ia fa ko ia ani ia kile ia vo yo le nga ho nga lu nga sa fa ma po fo mo fa mo di cha bon nga vai ke okay Whantai manule o e sau noe le tsunami. O nei le ato le ia ile se fulu tolu tau sanga talo ona tupu le. Se fa sau noa ngai ile kaimi le walanga le wa e sau noe nei le lua fe malei ba. So ona se tu so ta inga mana tunu uma se langona se le tunu ile taimi. Ese le maka ukia ma o le kalima ia le kako ele ngalo ya kia ia ngai ka ko uso fo ie le la fa fia le musika fo le ya fo le o savage ya ma si uso fo le ya buliang kele to le ya buliang kele fo le sa ngalue mole ku fa singo kongseki ya konseki i foi le sa kele yo le so sangi me ka se le ing me ka ku penga mawai ia le nga kenga ia ole kula i mai ole o si va nga o kampangi va nga sa i nga vai kemi foi le mo containers mo ole mai le kali mai ka ko nga vai kemi ia pe ngo si le fie ia usol kinga ko pe ia sa mako abi sa mo ku se milion kala sa mo le mako sa mo abi sa mo le malo tu songi mo nga ia le la uia nga mai ka uia nga vai ke mo le adu due fa kasio le nga vai ke mo fa le Saurio, ia ko causa. Le ofta le tanta no mata o fol tsunami male from natu. Would you like to say something? Ise manga te fisa no mo na ainga wala ngai. Ngalo isi me uma. Ai o mai leoti. Le mo fa nga ngalo. Inai ainga foi pe fo tu tol sang tan mo. Ia wa le sa male sa fa le memorial ho le kausanga so ai ia pe wa nga umaloa le kausanga mo nga pe a ho le ko ile iko ye isa winga fo le ia
le la wa ko ngir fu ko ka sang ile sol ka fa ka ma kai mo fa mga kumai ya ka ko ngu ku sa po wa leva ai le ngalo a ho i mafukanga ho i ma ila ko sa penga onga ma ulu la ku so i fu ho le ya mo le ko ho ile ko mo le ku fa mai singa ma fa ma fanga fu ile a ingo ya wa ka ko ya ko kele a ho ingisi mai ku i ngai ka ku fa ku ngai ila lo mangu le sa fia imsa le pang ya mo le kula ho ya ma fanga ya sa fu bel mo si o ba fanga ma fanga nga vai kai mari a ole i fa i winal tato por kalame fa sa tala winga ne fionga ya pito wala ngai e sa wa la ka fa longo or ko dua le so le pe ya se lungari ko dua le la le lua ngaluenga va a so o tau au male ba la lata mari fionga pinsta ya kim salonga usi le fia umale ka ko misia au kilang ngai sa ole le ya ma eu vo ile le lango mai au piko vo ile ka o venga ngal venga kile lava me o fa ngo fie o ngale ngal lue male lango mai ya le ngaka ya au piko ia me se fo io si va ngale le lo port pe le sa ya kalenga ya le maunga ele ave ma faipule ia ma kawangu niki ia malwa nga ila ko manga i local port ia ma eula fo ile lango mai le local port ia pe yo le fionga le miska ia so se mea fo ile la fo le me finga le miska ia ma so ka ia fa malo sia mo fo ia ia kam fai mesia o le pe fo si le fiele nga do ka usanga o ke aku fo le covid ia kam fai inga ve ma fa ka ka inga le fo le kam fai inga ia nga ia ka ko wa pu inga le so fo malo lo inga mai covid pe ia sa o ki le vale sa o le fionga ia o piko foi mo mafka ia ka kongwa ia kongwa pa pe o mai a ko finga ia talo ai fa wa so ka ia ko ia mo le ga ilum falonga tu tele yo nai so fo yo tamali i wa ta wa ma acknowledge la to fo i support i lo tu le mai se me ola fa ngata ia te ona whangaroina i le taimi ato ana e tautua i tono ni tana reo konsulano malo samo. Ala loe kele i ole kele i o mafukanga ua mafanga ma le mamalu le kako kungu ua pa ufo ia kia ule fionga ia a Europokea John Roach longa ia fo i sao i fo i mea kauka longa le kapi ke makaulia le ipola langi lua fes fu kasi le safa nyenyu silo ia o kele ia le sao le fionga ia ai lupo ma le kilang samo le lakapi fo le mo ka penganga mo le kako mausa mo le nga fo vai ke ia le nga ka vai ke ia o isi malanga mai isi fo ia kako au lakapi ia pe si vai nga ia le kilang samo sa kele nga famale ia nenga kai dia ia o ngai fala punga se pe fo yo nga mako mafukai male fala punga le sa sia kom fai nga ia le ngang sa mo le fo ile li ka ku wan fa nga ka ku wa kasinga me sa o kom fai ia fo ile le ke mi umala va le va ya so ngang sa mo kom fai ia fa marusia le ka ko ho le ma nga luenga fai ko kili ele nga kai ya onga kalesia a ingo fa la pukonga o le ka ko nga wala nga o le mele le ka mai ka winga wa maka onga nga mo wa kula ki ka ko nga mai a misia ku pulanga ye soifua ona soifua ni silangi o le senga ka ko Maori. Le Maori le e ola New Zealand mkwali le alfa Maori ko le fa perkangi. Aka ko
a ka whasa moa aku I ka mai fo lele a ngā ngumai ai le whasa moa mai le pe o le mea ngā le sa ka mwhai ai ngā ia ngā ilim ia mai sia vaenga se o le kako ngui whalapu konga se sa ngā lue whakasi ina ka ngā whalapu konga si vaenga ia mo a onga fo ia ka mamukingi kua ia a onga skopa ma a vele ia o St. Mary's o marisi ia wa mafanga le mafanga ia e whaangalo ka ia kula e fo ia mai si fo ia ia me se fo o kampangi o nganga ngai kako walum whanga kamari mwhai rango kako ngule I mo me kampangi kile ia le mafanga fo ima le sookanga ngai kako la ko ngai kampangi pe o ko fai a fai malo mal Pacific isi le la ko sao fo ile ka ko ngu me fai ka ko ngu ngai siru ngai kile la ko langolango mal soangi ia fio ho ia ngal mal mana mal timan ia ole fal ko fo ia fanga ia malanga tan mana ila ko ia sa kile la ko soangi fo ile me fai ka ko ngu me sia me fai kile fo ia ka ko ngu siru alo whaftai ai le whelaf sili mulmuri ngā whake ia oe ina o tawharwhilinga no le tātou whainga maro fau laro te inga le whionga sa whapito whia mena o ta awha ua o malitaimi o tawana wha mutafu ilau tu al konsula fo le pe o se mea o le vana isi whia o mai al whainga pāna tole lua whelo sutas ele whake ia o ngā o kulanga sai sa kuai umala u kokala ke le fai ungol o le lua fe luas fukas pe o nga koe fa pa ele fenga malo kuai ia sa ungia le sa u kal sanga foi le ile fionga le kamai kai pare bia pe mosinga fa poponga foi le si kau pa mai le aonga ia pe le langa ele ai la sa panga sola por kambe ia le malo la ku ia mo fufuanga ka nga ia ke mzalo vo iwa o aule ko suda piko singa o mil ko finga ia sila ia mai sal fo ia lo sila malo la ko ia se kulanga fo le pe kaonga fa vai kai mi foi le ko finga por ase kulanga e te me fo le ka kilo ya Simul Mudi where to from here fenena anga ele la sila sanga lo se fu ia talo ele I ise me o ma o kil kaminei la se ko fo pe la kulanga e pe fo ia ku sa bo si kau como la chic se kau malolo ya se kau baba ai po fe anga ia ile le angel makangi ma ur sam ya kilo ia po ya fufua po la ile malosi lo fue ele mo per malosi ya la kilo fo ia lu mangai po la skuanga ya olea sau talipe ke o finga ngalo no ku malo ke la ko fai o mo ko fio ku malo po fe ala pa ki ke e oi pele ai no ki kilo e pe ava pe fe kanga o fa kuske mi vole le ngala e il ma ko fila il kamye si ki kilo e pola se ku langa e vole le soifu ka ku fo yo so ya ku e pe o le fo ka ku le ku malo ma ku langa Rafte tele mole avno albedo sa mo fa installa ma ole e o fo time fa pena ona fa ma e lau tu konsula sa ma lo tu atu no o min le time o
foi no lo sui fu e tau ai konsula mano sa mo ni sila nei sanga yani ai on tai fe lava na sanga foi mal vala wina foi le tu le si vai ngoro sui fu ia me le ia wal tau no le tu wanga kal vo wa kai kai ya ala tu level no fai sau no nga ya manu le fa fo mai le tu le nga te ni sila nei so staff le ke lo pe fa multa ta do kala aftai te vai ia fa ka ia mo le avangoa ve ia ni ia mo fa au ko mo le ko ele fa ka tili la vai le ia mal mal ka ko ngu le au fa ngalo nga kofia le kua ia me se fo io ia ka le sia ia fa la pu konga ese me se fo ia fionga le miska fionga ya opitum fionga le I suyo le local port ya ele fa ngale fo ia le lango le sunga ya elf Filipina Afrika tele lava mol ona ko lango Afrika tele lava loko kiki fai kama fo ima ulanga sa ya ile nga luenga nga fulu ko mal Afrika usanga ko nga ile imfaionga fa kingo inga nga luenga e ngoa mara o ko lango mai ma eu lava le lo ko fa lo malo ko fa e foi isika ku fa ka va sa ka mo ya ku nga vai kai ele que moli ko lava le fa ka kile lava ile pa ia male malu ka ko ngu yo ku langa ese yo ku langa fa lo pu inga fa kai lo ko amanga ia malo ko o se ka ku fo ile lava wa fa ilo kile o ko sa wanga ka ko mafkanga pe nga ia moli ku fa kai kile ia o masangi ka ko ia ele asas fa yo mas mau ia lava vai inga ma fale como foi ola foi se o ko mai ka mai se sasi po se sala foi o nganga sa ia malu ave fale o ko fingalo se fale como foi o ele vai lava ka ia nga le ko nga fa ko mai malos ia wa ki ke fai sa fenga ia o le fa kaile ka vai kai fo ile likio sa mo ile pulenga ile sunga ile pasta lui pun fasio fo ko ya ange malu le ya sa ka ko ngalu fa ka fo kile o por kalame to fuanga ka ko malu ka usanga ke na ka usanga kile fa kai lava mole la ko lango male ka ulongolongo ka oi o la ko foi pikola au ka ulongolongo ka ko ina ia ofisi de fie ka ko me o kupu sa mo ia mi se foi ni sila ngai o le fa ile ka vai mule ko fa ile la ni ka au mal ka pukala ma lo la foi la usunga ia lo foi ko ia fa foi si lo malos wa tu que me favor fe ngai male ko inga ka ko na whangara konsula, mahalo sa moe ni sila nei, na whanga whaal toi, whatelo wharepa na pongi, tau tō mora wera sa moes whalima i tolu amo.